Helo, neu fel rydyn ni'n dweud yng Nghymru, sorry boys, I can't come out tonight, I'm baking homemade Jaffa cakes. Nawr yn y fideo yma, byddwn ni'n ysgwyd sylfaeni eich holl fyd. I'll be shaking the foundations of your world. Paratwch. Dim ond ychydig o bethau sy'n gyson, there are only a few constants yn y byd yma. Pi, cyflymder golau, the speed of light, a Doctor Who. Un o'r pethau sy'n cael ei ddweud tro ar ôl tro yw there's no I in team, there's no I in team, there's no I in team. Well, in Welsh, there is an I in team. Yn wir, mae'r i-dot mor bwysig i tîm yn y Gymraeg, mae yna to ar ei ben i'w bwysleisio. There's a circumflex on top of it to emphasise its importance. A gallwn ni weld sut mae'r sillafu wedi creu llawer o broblemau i tîmau pêl-droed Cymru dros y blynyddoedd. We can see how this spelling caused a lot of harm for Welsh teams. Fel enghraifft, mae'r tîm pêl-droed Cymru ond yn gallu cael un chwaraewr pêl-droed dda ar unrhyw adeg. The Welsh football team can only have one good footballer at any one time because of this spelling. Gareth Bale yw ar y foment. Ond nid I yw'r llythyren yn y Gymraeg is pronounced E, but this also speaks to the Welsh footballing experience, because to see the Welsh football team play is as though to hear the noise E. Be chi'n meddwl beth am Ryan Giggs? Ie, mae'n chwaraewr da, ond mae wedi ymddeol o dîm Cymru. He's retired from the national team. Idiot. Sorry, na i stopio. Wales Shark!